Eastern Karbi Anglong College pen Dokmuka Howard Langkit he pen kisung ke po arada tumapan kerap ke pajir jiapan kachisi. Kopilia Royal long banketom arisotum Langkejan. Kilun ke kaning ke hangatum El Fresco de Telen Solong ake joy pen lun kandun longji. Kardo nili Karbi birda tanbang thare chisong teron non birda ton pen RJ Tan. Eastern Karbi Anglong College atum pen Dokmuka Hawar Malom. Langkit hepen kisung ke porada tuma panak kerap kepajir pon Japan sai ke deng pusi God News channel perang ke anon terang pen birda nang pale. Piningan ingkan RV kejang parpi kejok Karbing long ahawar alongta. Pinangana di malong langkang lumaberta nang le. Karbing long ang kangalong jasemet pen thoya hawar malom. Langkit he pen hemrit saikiti kya dim school hembit he langkang lumpen pinangan nahoklu. Lasi Eastern Karbing long college hin pen ta langkit he pen langkang lumadim jasemet pen Dokmuka hawar along kisung kepo arada tumapan kirap kipajurdam Japan chisik cedang rinti. Eastern Karbi Anglong College Sarihajan. We have collected many things like rice, dal, biscuit, and then drinking waters. Many cartons are there, and then many permanent shops and bazaars have given us, contributed to us. Now with unions, all the some staffs, and then with some students, we are going to move towards Dokmuka to help them, the flood affected people. We wish to help them to get relief, and we will go on, we will continue to help the flood affected areas in Assam and the district of Karbi Anglong. We are happy to help in this level. We have come up. Now we are going to start the vehicles, we are going to move towards there. We are happy to help, and then thank you to all the well-wishers, all the people, all the shops, all the bazaars, committees, those who help us, and then thank you to all the police stations and the SDO of Havraghat. Thank you. Jakong ni pai kredok siar ni West Karbi Anglong District by Thalangsu Police Station ang kang tumpring adung kiliput Kopilia Royal long bangkit home arisotum langkaching ludam amat langjang chok lapen patumi pen langkajang bangkit home arisotum apan kiri asai kedeng pon bomben piniar ni an inut abang apan long pon lopusi God News channel perangki Jasoning ipen birdanang pale. Jakong ni pai kredok siar ni Kopilia Royal long bang clear arisotum lang kaching lubom pen men abikarnuk an keli rokajok bangkit homari sotum langjang choklo bang priari so atumang bongpen inut maising ronghang langkejang pen choklo sidami bangkit homari sotum laki angkling rong pi arta ningkan krepo kai chari kathar arta ningkan krepo lapen bidi ronghang arta ningkan krepo atumke langkejang pen chepajok un edelo jakong ni pai krerok siar ni pen ongdung arada tum kiria sai padoponlo lapen nonjong birta kilong atengki bidirong hang kititang arpum long pon lopasi birta nang le. Samar huli eta paise silongate pore loratu ebar metric দিব hostel থাকে তা ই তার ক্লাস 10 এর লগত থাকিব আহিছে জাৰটো বুজি আপোনাৰ ভতিজাজনৰ নাম কি আছে বিজিৰং স্যার আৰু এটা কথা ইতিমধ্যে 12টা এটামান বজাত ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে হোজাইৰ পৰা আৰক্ষী অধীক্ষক আহি উপস্থিত হৈছে কিন্তু পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ ডিসিএ হওক এসপিএ হওক ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে লোকে আহি উপস্থিত হোৱা নাই আপুনি নিজে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে সমগ্ৰ ঘটনা এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব ডিসি এসপি মই হৈছে মইতো খবৰ দিয়া নাই এটো তেওঁলোকৰ আহিব লাগিছিল ডিসি এসপি মই খবৰ দিয়া নাই মই কথা পাতিম কিয় কৰা নাই হানে মানে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰশাসনে উদ্ধাৰ অভিযানত কিবা হেমাহি কৰিছে নেকি যাৰ বাবে ইয়াত ডংকা উচি আছে বড়ো আছে তেওঁলোকৰ ইয়াতে আছে ডিসিএসপি নহাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কিবা কৰিব নেকি তেওঁলোকৰ আহিব অন বিহাফ অফ এসপি জন আহিছে বড়ো আহিছে থানা পৰা আহিছে তেওঁলোকৰ ইয়াত আছে আৰু মই ডিসিএসপি লগত মই ইনফৰমেশ্যন দিম
God News Relahin pen kepatur pipon alfresco de talento sai jang mini pai kretrok share ni pen pangcheng ponsi kewang ji pai pai achiklo ni pai thong kep arni an kepeklang ponje pansitame apor ni pathik ponlo alfresco de talento God News Channel along paklang pon pea prang mati pai pai ni pai thong kep arni aprang komania bang phubang phiatum jongsi kilun ke kananing ke hangabang do plote ake joypen lun kantun longji la sinangli tum God News Channel asai hemalong homre ignot kaliseta 7086 524564 lapen 8752 972769 a number long contact ignon lapen isi kapachini pon thuja lamabang kelapu henlo kilun ke kan dunja phan single dance, group song, solo song lapen ason art hei hui ke thega tumaphan ansi pathik ponlo labang so alfresco de talent so lake TV show anchoji nona itum thek ponong bom lake alfresco dance the talent solo lake bangke kacipati kali labang jasa television show lasi labang ke non ke pangcheng ponji lake April 2017 pen lasi la support non television non baklang ponji labang ke August masih pangcheng pon po lasi jok ning ke hang tuman ba cipaklang nunggang tung an sami nang humri melo ladak kat channel office lo akijoy ben siklang pon la support bang ke la teren paklang pon ladak ke alang tum kilun kikan bate kopi malang tum ke thek lahai hormu an ke alang tum cipaklang pon melo telen kopi hormu alang tum long ke do anything painting singing lahai pen nang lok ajap ta paklang pon melo la si thek tuman ba ning ke hang cipaklang kang tum do pote ladak ke kat channel office lo nang humri melo non malam so por pandhe na parman berta moing ton panik sene God News Channel lahin penangi tungkanang wan pila Alfresco the Talent Show. The artist Kirby traditional attire and its innovation. Jong sinang litung labang so a show long interested plate ladak screen long kipi a number along nang litung humri ignon. Dashwini classes Nagaon. 26 selected out of 30 in JEE and CEE 2017. For dropper batch at Stadium Market, first floor, phone number 9864922277. 1-year engineering and medical coaching will start from 20th of June up to 5th July. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi kulat along longpon igji. Kang sirtang kejun alang, tharwe alang, theso alang, kecho ajang tu, tharmit aduk,
Thelua Kreng, Chitronola, Ukthor Pen Chenglok, Ongdung Hemalong Akenang Sot Hormu Longpon Igji. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH 39. Chandrapur, Bogazan 782480, District, Karbi Anglong, Assam. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Dihi namo pipathot berta lawang thulo. Pining aningkan lang kithe penajok pholoni revenue circle along kadoga we bang pharo phora bang phoke bamulok kisung pho dunpusi Karbenglong administration pen pachini. Lang kithe ke pho radaphan kenang sot ke chokejona hormuta district administration a hin pen ruthai pon pota pacheta ka lualong sungpon thu. Pining lang kithe jok pholoni revenue circle along jasime kanahoga berta longpon. District administration pen lang kithe kangluma puthak nang kithana tengke pholoni revenue circular lo lang kanglum aradaphan palong ni chepa chonga baha selam pon chepa chonga baha long ni along kadoga we bang pharo sir kepra bang frikepra sir kep ki bi kithe amone de tum chepa chong pon lang kanglum aradaphan sang kuntal kep dali kuntal hini ingti lin hokepra troxi akejoy ron pon chepa chonga baha hini lake Gobin rong pila pen mandu be arong pusi arpu ke doa sai kampen pachini po Jakongni pai kretok siarni Dipu Cowboys Higher Secondary School batua klamalong Greater Dipu Sport Association hin pen kepatir pipon Karlitang soy terang lapen nirola tisopi running football championship 2017 aningkan aparman patupon along pini Karbi Anglong Morning Star Academy lapen Karbi Student and Youth Council ang bongsi patuponlo. Jakong ni pai kretok siarni porpai hinia porpen kapatu pangcheng ponsi KEMS Academy patua bitu atum minutes sur keba porpen minder singing tia hin pen kicheng siagol pipon lapen api rakes ing ti a hin pen bolipum thap thusi kicheng siangkung KEMS Academy atum chepahai pon. Adun tu angkung along minute kepen rakesing tipen puthot goal pipon tu bang sopi patu bompen KSYC atuma bitung pen penalty kick batai ke thom long pon batai ke thomang bong pen pritom rong pi pen batai ni agol thapsi ke patu
abang pajut pon ke patu ke juda hot an 32 Gopen KEMS Academia tum kes YC atirang apan parem pondo Birta bang kelapan se kang ton poniklo laing bom ta kat news channel 2 minute hak me kurang tu